Ngiyakuthanda mntana omuntu, ngiyakuthanda ngani abantu. Ngiyakuthanda mntana omuntu, ngiyakuthanda ngani abantu. Bayolilizela, ngiyakuthanda mntana omuntu. Thina siphile esikhathini somusa, siphile esikhathini somusa. Sile sizukulwane sezinsuku zokugcina, siphile esikhathini somusa, siphile esikhathini somusa. Sile sizukulwane sezinsuku zokugcina. Ongamehlo asezombona. Okay, sanibonani themba ukuthi niphilile nonke. Nathi siphilile lapha e-studio, sise KQ Records of Salvation podcast studio. Siyaqhubekela phambili nengosi yethu ka part 2 nobhuti omdala uDr Henry Ndaba aka Mzokodzo elwisinaye kwi episode 2 upart 1 simrecordile, and now ngenxa yesikhathi nohambo lwakhe olude afuna ukuthi kena asisharele lona sino part 2. Okay, sizomnikeza ithuba nje lokuthi kena asibingelele. Ngaphambi kokuthi kena abingelele, ngizothanda ukuthi kena ngibonge uThulani Manyisa Khumalo ngensimbi enizwayo ekhala ngapha ngemuva. Kusase nguyena umsebenzi wakhe. Sicela ukuthi kena bonke abanothando lwalesi sadle sihle kangaka, uma ukuthi kena you are interested to elevate your music to the next level, and iyona department yakho lena. He's the best producer when it comes to this kind of sounds, gospel, maskandi, yeah, you name it. Wena ozazi ukuthi kena uhamba kuphi. Uyatholakala lo msebenzi wakhe kuyena. Ungasithinta uma ukuthi kena you are interested ukuthenga umsebenzi wesandla sakhe. Siyabonga kakhulu. Sesiqhubekela phambili. Mr. Ndaba, over to you. Sacela ukuthi kena ubingelele abalaleli ubeseke nazo-ke Nginibingelele KQ's Records of Salvation Studios. Ngithi hayi ngibuyile namhlanje uDr Lwenkuluma naye uMzokodzo as usual. Okay, ngenxa yesikhathi ukuthi isikhathi siyabaleka kakhulu, sizovele siqhubeke lapho sigcine khona naye ngoba lona ngupart 2. Angeke siloku siyenza much of ama introductions. Sizomnusa nje ukuthi kena nje asikhele phezulu lapho esigcine khona, lapho ebengimbuza khona more especially about umsebenzi wakhe in his early days, ukuthi kena wayeqala kanjani ekhuphukela phambili from department to department, ngoba ukhona lapha yena uyatholakala kwi acting, kwi dancing, nakuwo umusic, kanjalo njalo nje kuningi kakhulu amatasatasa ngako anceda futhi kakhulu amaciko amasha akhulayo akuma different departments, ma acting, ma dancing, kuwo futhi umusic. Bengimbuze ngawo, yeah, kanjalo njalo ke angathi ukuthi kena asisikele elijikayo nje lapho esigcine khona. Hayi la esigcine khona uzalo lwami, ukuzalwa kwami, ukukhula kwami, and then kwi acting, kwi music, kwi dancing, ku karate, kwi bhola, ukudlala ibhola. So ngisike sathi ukuthinta laphana ko ma DJ Boss, how come ukuthi kube ama DJ Boss, sathinta ukuthi how come ngidume eCharlestown kakhulu, abantu they believe ukuthi I was born there. Sathinta ekutheni i-acting, yeah, ukuthi iqalwe uyaqalwa kanjani. So
manje sizoqhubeka straight siye shoot ku straight la ekurecordeni ke manje ama challenges engibhekene nawo mangirecorda ama challenge engibhekene nawo mangabe senza ama movies silapho nje kakhulu ku part 2. Okay, kanjalo ne Bafana Promotions wawuyitheke ukuthi ke ungathanda ukuthi ke usazise ngohambo lwakho ukuthi ke nasebenza kanjani sasenokubambisana lapho. Ngicabanga ukuthi ke yiso isikhathi sokuthi ke navele usuke uhlale ukurecorda uqala kwami ukurecorda ngasho ku part 1 ukuthi ngarecorda from ngenza demo yango 99 then ngaphinde ngarecorda ngo 2003 2007 ngadibana nenkinga ukuthi ingoma yami basebeyikopile ngaperforma naloyo ikopile ibiza ngo DJ Boss ngaleso sikhathi ngiyibiza ngo DJ Boss ayichange ukuthi ngibe umtsokotho ngoba umtsokotho uJozelingo yasekasa bebiza bonke doctor ngayo ukuthi udoctor so mina ngayichinja ngayenza brand up until ngenze album ngihlanganise ngicompile album ngo 2011. After 2011 mase ngenze album it was very hard ukuthi ngicompile le album because ngangithatha ingoma vele engisuka nazo from the back ngihlanganisa up until ezinye ngayirecorda 2010 ongohani ingoma engaqala ngazo back to square one izinja zeKwaito. Then ngo 2010 uproducer wayengirecorda may soul rest in peace DJ Kaya from Ngapi eNewcastle 7 emadadeni. So lo mfolo wangifundisa kakhulu music, wangifundisa izinto eziningi nje ezifana neediting. So lo mfo wabona ukuthi no ndoda wena you can sing, why can't you just go straight to Afropop? Then ngazenza lezi zeKwaito way back. Then mase ngifika la ko 2010 wathi no ndoda ungacula wena man, yini ungayenzi Afropop? Benza Afropop then ongibhalela le song wehani, then wabhala enenye ingoma futhi eyithi njengawe, then ongibhalela la 2 tracks ama Afropop, then ngayishaya, I win a competition ngayo 2014. Then ngaya ke sengingena vele giyeni le Afropop. It was le ngoma le mawungithanda baby sihlala esifubeni sami. It was the song engayirecorda Standerton vele lapho ngase ngizwa ke Afropop ngaleso sikhathi. Kodwa the name Tsokotho it means something when it comes to Afropop. Abanye influence abanye ngithola kuma producers nangifika la Folkrust, then ngadibana nesinye studio ngicela ungasidalula nje abangicela ukuthi ke lento yakho yokuthi ucule Afropop ayikho right, so chinja kuyela back to Kwaito. Wayibona benganayo ukuthi ama beats bangakwazi ukukhanda ama beats eKwaito, but they forced me ukuthi ngibuyele kuKwaito. Khumbula kahle umunye wabo wazathi angilingisele u-Elvo, so iswe bafuna ukungi-introduce ku Durban Kwaito because it was dominated at times. Then mina akazange ngize ngikuthathele lokho ekhanda kakhulu ngoba mina I know ngangikwazi mina engifunayo. I told them ukuthi if you need me ukuthi ngicule Kwaito, bring back this old vibe Kwaito, then I will show you. Yabo up until leyo nto leyo yenza ukuthi bangasanginaki istudio because kufike iartist elisha noma sengibhadarile makufike nje iartist elisha balithatha serious balirecord mina abangibekele ngaphandle. So yangifundisa le nto ukuthi if you want to survive a Folkrust kumele usakhe istudio uzowazi ukuthi everything noma ngabe wenza i-filming survive kumele ujenge icamera leyo nto yalimaza ama-artist amaningi no matter. Okay, mina ngase ngicela ke ukuthi okay kuloko engirecordile ngicela ninginikeze le nto lawo ma voices, then ngizohamba ngiye somewhere ngiyokwenza ubunye. Bebala ke ukunginikeza lezo zinto, bebala ke ukunginikeza even i-data or i-zip file. So bese kubantu la ngaphandle ngibukeke njengomuntu ovilaphayo ongasafuna ukucula noma kodwa imali ngangiyikhipha. Ngikhumbula kahle kunenye ingoma engazange master kahle kodwa it was the most expensive song mina. Leyo ngoma leyo ngayirecorda kubo, then mangirecorda
umphathi loyo wathatha wafaka umkakhe ukuthi acule phezulu le ngoma le engiculayo oyikhokhele wena engikhokhele mina ngingazi yabo so mangibuya seyinenye isound kwatile ngaleso sikhathi akafuni ukuthi ngithi le ngoma ibad manje ufuna ukuthi kube ngalendlela le. It was the most expensive song because kwadinga ukuthi ngaze ngalanyulelwa ubabuzwane upastor ubabuzwane wathi no doctor ayifuni ngalendlela le ngoma uyifuna kanje. So mase beyikhipha kanje I remember ngathola enenye igaya yaseGhana noma yaseGhana noma yaseNigeria ehamba lo JSK ngaleso sikhathi. So that guy yangimasterela ke le ngoma yazama ukuyenza ngakuyivimba ukuyi-arrange ngalendlela engiyifuna ngayo yizinga yayingekho master fully mastered. Then ngagcina sengikhokha abantu abawu4 ngaleso sikhathi ingoma eyi1 kodwa still yayingekho master yagcina ifailile le ngoma. Kwangayona le ngoma le wena ulindele ukuthi ke uzoyirecord? Yes, that song was pure Afro jazz song. It was the song from ukhumbula that sound of Kofifi sound, that Afro pop of Kofifi sound. Then ngi-mixe ne-jazz nyana mina ngiyicula nge-Afro pop. Then that was the song engangibelieve nangiyilalela ngizothi le song le ngoma kusamele iqalwe phansi le ngiyayithanda abantu bayithanda ngoba abantu abaningi mabeyilalela besho hayi imnandi le ngoma. Then come back to the song le ye-kwaito, pure kwaito, because nganotice ukuthi la bakwazi ukwenza ama-beat kwaito. Then ngalanda i-beat la Brown Dash ngathi ngifuna ukuthi ibe kanje i-beat yakhona ibe kanje. Then that producer yavele yathi hayi recorda kule beat. Then mawusu recordile kule beat so mase ngiyi1 ke bese ngihlala ngizama ukulungisa le beat lami lifane nale beat le. So mangibuya la uvele wal recorda ngale beat le la Brown Dash. Then wayikhipha ingoma wathi ayinansi ingoma yakho ayikhipha ngale beat le la Brown Dash. And for mina abantu ngaphandle mina ngaba i-copycat straight as umuntu ocekeleka phansi ngempela. So ngiyafisa ukuthi abantu abaningi noma ngangithi ngicela ama-voices kuphela ke ale ngoma ngaleso sikhathi beku difficult ngiwathole even namanje ngagcina ngawatholanga. The song yenziwa ngabo 2011 kodwa namanje ngagcina ngayitholanga. Then so mangiqhubeka ke ngerecord abanye babefika bayangirecorda kahle. I was lucky ke ngathola umuntu ozoqala phansi beat alenze ngalendlela engifuna ngayo afaka ama spices wakhe ayenze ngalendlela engifuna ngayo. The only problem i-mustard yakhe beyingekho that yena ayitshela ukuthi mustard yakhe i-mastering yakhe sharp but wayengekho that yabona. So kwezinye ipipi ingoma eveli khale ngendlela. So nga-end up abantu sebethi same producer sebethi yekela ikwaito, you are old now, yekela ikwaito, yekela into yale ingane yekela ucula. Mina ngiye ngafacana ke nalezi zinto tshela umuntu oproducer athi yekela ucula. Mina music kimi it's a calling. Into angeke ngivuke kuseni nje ngithi ayisengiyekile because part of you. Yes, it's part of me because ngahamba endleleni ngivele kuqhamuka ingoma nje ifike emqondweni. Ingoma mayifika kimi vele ifike kimi ne drum lonke nama vocal yonke into ifike emqondweni kimi vele ibe hit ivele ibonakala sengiyicula stage izwakala sengaseroleni konke kuba la emqondweni wami ngaleso sikhathi. Bese athi umuntu simple avela athi yekela lento le wonke lama energies lawo uthi ke na vele ukhohle yiyo kuba simple. Then ngizokha ngoba mina bengibusy vele right. Ngizobuyela back ku acting. Ku acting mina ngiye ngaba ne challenge yokuthi ngibhale story sami sibe right, film yami ngibhale yonke ibe right. Uma sengifika kumuntu onecamera noma unamakhamera ngithi ake sishuthe manje la ngicela ungishuthe la. Umuntu avele afuna ukushintsha the whole script, even ama characters ashintshe even indlela iscript esibhalwe ngayo. Hayi ukuthi ukwenza lokho mhlambe sivumelene
uyangitshela because nama ikinto engizayenza because ngidepende kuye ngamakhamera lo muntu sekumele ngibuyele back ngiyotshintsha amagama ama-character ngibhala amanye ama-character akusasiye yakho manje le akusasiye angisayi-own le film mase ngifika kuye nayo njengoba injalo still isazo-correct up until one day kwathola ukuthi ubhizi ngalo langa sishutha ifilimu isono semali so then masishutha le film wayebhizi nakhona emovie abhizi but because abantu abayazi ifilimu hamba kanjani bekungabonakali ukuthi ubhizi bebecanga ukuthi part yokuthi ku-script why kungekho yes so up until ngelinye ilanga walova uyabona wababhizi ngale ndlela ukuthi walova ngalo langa I was free to do whatever engifisa ukuyenza ngefilimu then nga-end up ifilimu ngikwazile ukuthi ngiyikhiphe idayiso sasibhekana nama-challenges-ke ukuthi sasiwadayisa ngama-CD ngaleso sikhathi then mangabe sekushintshwa sekubuya la digital sashayeka-ke lapho kwabanzima knowledge yes ukwenza i-transition leyo ndawo leyo ngifuna ukubeka kuma-CDs nama-DVDs ngesikhathi ngenza music mangenza ama-CD mangigaya ama-CD ngangiwagwaya khona estudio la ngirekhoda khona kusho ukuthi kumele ngibuyise u-80% wemali engiyithola per CD kumele ngibuyise 80% bese yes bese u20% yilo engizobenefita mina ku-CD la futhi whatever expenses yes oqondene nawo yes lo 80% ubala kanje yimi uhamba yagibela eNewcastle ufuna ama-MTCD lawo ngwafuna itsila 100 yimi kumele ngiwabuyisa mangibuya nawo la ma-CD mangabe ngizomnikeza azowenza amakopi kufuneke ngikhiphe another 50% phezulu so nga-end up lapho kwakusekudifficult sekuwena phela osongumsebenzi usebenzele i-studio phela kanjalo bekuba kanjalo-ke then nga-end up ukustopha ukudayisa ama-CD ama-music CD same applies nakuma-DVDs bekumele ngihambe ngiyothenga ama-CD bekumele ngihambe ngiyothenga ama-CD ngibuye nawo la ku-info ne-camera ne-production yakhe ngifike ngimnikeza ama-CD angikhophela ama-CD kumele ngikhiphe some certain big percentage 50% then I end up gaining 20%. This is how bengirobeka ngakhona nje ey'khathini when it comes to awuqhubekeli phambili vele yes and leyo nto being affected because that time ngangine-family yeah hayi yabona ngizwelana nawe kakhulu kuleso simo ngicabanga ukuthi ke angikwazi ukusifisela even nesitha esinjani yes then ungakhulu ngifisa ukuya la kuBafana Promotions kuBafana Promotion ukuqala mangithi ukuqala kwayo asithi nje uqala ukwazana mina nomphathi wakhona saqala kaNkuthu wayedlala ibass guitar 1999 wayedlala ibass guitar sometimes ngangibona there and there adlala ibass guitar buye Nyamalala ngangicatha schooling vele ngaleso sikhathi sasiphazamisa then ngabhidisa imshado ke one day ngabhidisa eGeorgians then ngadibana futhi naye khona eBidisa then ngabuya ngokuthi yena ngiyazi ukuthi une sound system ngadibana naye eMo1 ya kunenye indawo thina la eFortress sibiza ngoMo1 mfula nje then mangidibana naye ngakhumbula ukuthi no I've got an album la so mfethu ngicabanga ukuthi singabambisana la ekupromoteni album yami because wena ngiyazi ukuthi uyi-sound system une-sound system then please help me ngisacela ukuthi sisizane nge-sound yakho uma ngabe mina ngiyopromote then uday one ngaqasha-ke imoto yalanda sound system saya-ke e-rank ngikhumbula kahle Fortress rank masifika-ke sabeka ama-CD sadayisa ama-CD wami okay that was fine
For me kwakudayiseka impela kodwa. Yes, kwakudayiseka because ngathola lenye out yami, may his soul rest in peace, uDJ MP. Then DJ MP ngenza ingoma engisabayo ukusho ukuthi ngayiproduce because actually it wasn't ngayiproduce ngaba featured kuyo. Ngiyasaba ukusho lokho ukuthi ngayiproduce because abantu bacabanga ukuproduce, abantu abanganaki bacabanga ukuthi ukuproducer it's another thing. Bacabanga ukuthi mawuproducer kufanele kube nesystem, ube nayo yonke into. Kanti uproducer mawuyikhokhela ingoma, mangabe uyikhokhela ingoma, wenza yonke iproduct, wenza yonke setup yengoma, you are a producer. So mina ngahamba ke ngayikhokhela ingoma ngoba isanda phumetshe leso sikhathi wayengakabi kahle. Ngangizama nami ukumlungisa ukuze umphakathi umamukele kahle mentally na everything, because I know him asasafunda esikoleni ukuthi music kwakuyinto yakhe. So mina ngabona idance kuye, ngabona umuntu oyi-performing art abantu kumele babonele kuye, then ngafuna ukumshape up. Then sa record ingoma zomthatha kanjani, isihloko sayo sazithi Ziyawa. Then ngarecorda leyo ngoma leyo, wafika uproducer masisephakathi nendawo sithi sayilungisa, wayichintsha yena ngendlela yakhe. Fighting with him, no ndoda ngicela ukuthi ungayenzi kanje, ayisound kanje kahle, ayisound kanje, wayifaka whole lapha kwaito, wayifaka ihole yavele nje yaba henye. So ize ngayikhokhela leyo ngoma, but because ngangifuna ukuphusha yena, mina ngangidayisa CD lami ngapha, kube ngathi ngimfeaturing Kickstarter. Yes, kumkickstart kube ngathi ngimfeaturing, then angekho ama voice abantu ku album yami, so that ngizokwazi ukudayisa album. This is how yadayiseka iwadlala ngothando lwami. Abantu abaningi bacabanga ukuthi ngangifeaturing because most of the time mangiperforma lezo ikhathi ngangidesigner, because nganginotice energy yakhe and everything bekwazi ngathi ngiyamkhumbula. Yes, wake wayena eSambro ngaleza ikhathi ne. Yes, amanye mathi ngiyamkhumbula. Then na ingoma lesi izinja zekwaito yayengekho featured, but mina ngangimfaka ukuze ngikwazi ukupromote ingoma naye azokwazi ukuthi aqhamise le yakhe ayifeature kuyo Iziyawa. So ngakwazi ke successfully ukuthi ngiyenze lento naye, ngipromote album yami naye. Then nase ngihleli phansi ngabuka ngathi hey masi2 kuyabhora ngakhumbula enye intwana engake sathi sisenza naye ingoma engaka-record, sathi senza naye ingoma sagcina siyicula singaphazamiswa iFamily Matter, kanti yena uzohamba aye eML, I don't know noma eML yangathi eML. Wafika wenze album lapho DJ Nkuleni. Then ngathatha leyo ntwana leyo, it was my third person is promoter naye. Seza naye futhi kubafana ngathi bafana senginama artist manje awu2 engizopromoter nawo. Lo une album, lo une single track. So ngisacela usiboneke isound futhi sipromote. Hayi wangaba nankingi bafana, then sa promoter ke naye. Then mas promoter bekumele ubafana nami ngimmeche halfway. Bekumele ngithi mina uyangisiza ngesound ukupromote. So naye mangabe enza amagig bekangicela ngoba wena bekangekho good DJ, ize bekadume uDJ bafana. So mina was good DJ. Wase yangicela ukuthi ngisacela ungilekelela ungidJela. Then gig yethu yokuqala it was Phembe Indlela. Afike ngamDJela soundini yakhe, ngafunda nokuyixhuma ngenza yonke into. Ku mentality yabantu kwagcina sengumsebenzi wakhe. Not ukuthi ngifike ngiyamlekelela. Ukungenisa kwami kuye ngesound yakhe, ngahamba ngamrecordela ingoma ku DJ Khaya eNewcastle, ngayikhokhela ngenza yonke into, ngayiregister ngenza yonke into. Yayithi DJ Bafana, yayipromote isound lomsebenzi wakhe DJ Bafana. Isithombe sakhe usishuta siphume manje, awu DJ Bafana, awu DJ Bafana. Yes, I record. That was a song I recorded ngeza nayo for promote sound yakhe ngaso sikhathi. Then
Ngokuhamba kwesikhathi ngibona abanye abafowethu abafikayo emasayidini baqhamuke bacela ukuzojoyina ukuthi bapromote nami. Azange ize ngivale izandla mina ngavula izandla kubafowethu abaningi nje. Khona nama artist ayiqalayo ukufunda nje ukurecorda istage ngaleso sikhathi abo Spenga baningi nje. Seku more like ilona i-institution yokufundisa. Yes. Then mina ngeza kuba fana ngine company kodwa engekho registered. Okuyimizokotho productions. Le engasuka nayo ku dancing. Ngoba azange ngifuna ukuthi life lelo gama even nela DJ Boss azange ngifuna ukuthi life. That is why ngabiza ngokuthi no DJ Boss ngaphoxeka ngayibiza ngomzokotho. Then umzokotho production azange ngifuna ukuthi ife. Ngeza nayo la kubafana. Mangifika la kule promotion ngamcela ubafana ukuthi no ndoda ngoba manje siya expanda siyanda. Ngisacela manje sishintshe lento siyenze promotion. Le sound system yakho singasayenzi ibe ibafana sound yabo sivele sound hiring sivele sithi i-promotion sizokwazi ukuthi sifake labantu laba abafuna ukuzipromote free of charge. Then mase ngibahlanganisile labafowethu la mangibona khona balekha stage khona balekha ngezinto eziningi khona balekha nge-recording khona balekha ngama registration imizokotho productions yayidlala lapho ke indima ukuthi kumele ngifundise abantu stage ukuthi stage ngenwa kanjani kwenziwa kanjani kumele wenze kanjani audience uyidraw kanjani zonke lezi zinto lezo. Then ngabona ukuthi ngiba successful kuleyo nto leyo babeyishaya ke babengilalela including nabo abo DJ Nkuleni babengilalela then nabo baba active benza lento engicabanga ukuthi iyo nami engiyifisayo. Abanye ke ngiba financially ngibasize hambe ngenza ama donations ukuthi sizokwazi ukuthatha isound sise la ekufanele ukuthi bona bafuna khona aba comfortable ukuthi kwenzeke khona. I challenge yaqala mangabe mina sengithi guys asenzene le nomuntu oyi1 at the time gig simenzele igig A1 sizoqala ngami senze example sizoqala ngami sihamba ke salibhook ihall angifuni ukuveza amagama abantu la sabhuka kuwo salibhook ihall kaMloyi okay ihall la security date yaba right yonke into gama poster ke ngaplaka ama poster ngemali ama donations nemali ephuma esikwameni kubafana straight umphathi. Then nasisiyenzile yonke leyo nto leyo mangibuya back kule group le engithi ngifuna ukuyipromote yathi kimi awuzivalela ngaphandle why ufuna ukuzipromote wena oyi1 ngathi no kuba ne jealous kahle no this is a beginning kuzoqala mina then kuye siyabona sizoloku sishintshana ngizoqala mina silandele ngonkule silandele MP wayene ngoma e1 lezo sikhathi so ngangisa arrange ukuthi simele simrecordele ezinye ingoma because wayengasebenzi lezo sikhathi bese siza ngo-MP bese siza ngabanye kanjalo it's not like ngenza into engwane nangempela vele yafika idate mayifika idate ye-hall ngavuka ekuseni ngawu-check i-hall ngafica i-hall kugcwele izalukwazi nabakhehla hayibo bafica ihall igcwele izalukwazi namakanti ngangizwile ebusuku bememezela kodwa ngizange ngibeke ekhanda because ngacanga ukuthi ihall libookiwe ihall dani babenikeze for free. Yes babesinike for free because asi youth phela so sikhathi so manje mangifika la sigcwele kanje ngaya mina kulo ngibooke kuyo ihall manje kwenzeke kanjani manje kwathiwa hayi izinto zakamasipala ke vele angeke sikwazi ukuyiphikisa asishintshele ihall yenu sizoyisa ngale la sekhona kusasa manje then sasenze nakithi yenzeka yazi lento leyo ku-event yokugcina sasibhukhe uMloyi exactly njengoba ufika mesithi siyafika sekuthiwa hayi sibona kugcwele iMK lapha yana hayibo maye kwenzakalani
hayi basitshela ukuthi ke nayi njengoba usho nje ukuthi hayi bathi into zakamasipala abasebenzi bakhona then nathi basimuvele multi-purpose. Mina ngizange benaleyo nhlanhla multi-purpose because multi-purpose leso sikhathi ngazathi bekushado ngathi khona babebook ukuthi babeshada leso sikhathi. Mina bangibhukhela leyo holo la kasasa lela abantu abangalazi le youth center manje. Yes, selingale elisemva kwe youth center. Then ngaphoxeka ukuthi ngiphoxeka ukufonela lama artist angaphandle. Like sebezoduka phela manje. Yes, oqhuqa lipholile ma David Force ngikhumbula kahle. Umqhelukelwa intombi zamqhelukelwa namanje amaqembu amaningi. I was forced ukwafonela ngwatshela ukuthi no, ngicela ningasezi. Ngiwafonela ngelanga lomcimbi. Kodwa abantu babhukhile bakhokhile ama transport kwenze yonke into. Bakhala kimi kakhulu bakhala uTinga iyamosisa yangimosha reputation yami leyo nto leyo because ngaba umuntu ongasathembakali ukuthi mangabe ehlela imicimbi. Then umuntu ongakwazi ukuhlela abantu bathatha kanjalo. Yes, so ngadlula ke kuleyo ngabhekana nama artist ke wona self lapha kanti wenza ngathi sound yakho ziyabaphuya kunjana i-attendance kule horo lela because abantu babengekho aware ukuthi sizoya kwangena lengane ezincane ke kuphela kuyaba very very poor kunjana attendance. So ezinye izinto mina nami engidlule kuzo bese libhuka ke holo la especially i-multi-purpose sibhuka i-multi-purpose mase kuzofika i-date isishintshiwe sekenye into kwa end up sengizwa mina kuthiwa ingane si-influencer kuma bad things like uma ngabe si-influencer kuma dancing nakum-music zi-end up sezingama drug dealers. While mina angikaze ngaze ngayi-taste i-drug angiyazi nje i-drug and ngihlale ngikhuthaza abantu ukuthi bangayithinti nje into ekuthiwa i-drug. Mina bengena stage ngisoba namanje bengakwazi ukungena even namanje ungathi nje nasi stage ngangena nje ngaphandle kwa anything like alcohol or anything. So abantu zange bayibuke ngaleyo ndlela especially abantu ababengi-oppressor engicabanga ukuthi abantu abadala engangikhula nabo ababekhula beyibona lento ukuthi kimi kodwa beyibukela phansi ngoba ngikhule nabo. So ngiyaye ngithi mina umuntu mangabe enza into ngizokhumbula amazwi aJSK ukuthi mawenza into kufanele uphume full rust. Mangabe wase full rust mawufuna ukwenza into nje kahle uphumelele kumele uphume full rust uthola abantu bangaphandle bazokwazi ukuhlonipha. I was ngangena ku competition 2015 indlela esahlangana ngayo no chorus from ku Octopus kwakuyile ilento yaMandoza ukuthi uMandoza akasazi isingisi engathi uMandoza was quoted somewhere ekhuluma isingisi angazi noma wasikhuluma bad isingisi then babe busy ke ku social media ke bemchaka uMandoza ngesingisi and bangazi ukuthi uMandoza uinspire thina sibaningi yabo ngomusic wakhe na njengathi thina siyazi imvelaphi yakhe nokuthi uqale umculo yabona bangazi yonke leyo nto leyo bekhuluma then ngaze nami ngangena ke ngafakaza ukuthi no lento wrong ngoba umuntu uyakhuluma kodwa yena akakazenze lutho akakaza uyagceka nje uyagceka kodwa akakaze aza ayindawo ngangiceka nalezi ngizwe ukuthi abantu bayathanda ukusuperior kakhulu isingisi ngazathi ilanguage enkulu than bona neculture yabo eyona yabi ilanguage abayazi kahle kodwa bagxeka omunye umuntu engasimala tongue yakhe. So ngadibana nochorus ke lapho kwaba ukuthi uchorus wangifakazela lapho wase uchorus ngakhuluma naye sangena ku-inbox ngakhuluma naye wasethi no ndoda nginento la sikuyi-group la ye-Octopus so la esihlangana khona nabo uMandoza bakhona kule group. Then umuntu oyiphethe uGabile Ro i-producer yaMandoza ke vele eyaziwayo ikalakatha hitmaker. I was crazy because uGabile Ro kwakuyivele from my beginning nje ukwenza music ngangifisa ukuthi
inakunja yami umsebenzi wami abe nesandla kuona. So yazi ngavele ngajabula ngayibona nje ngingene la kufanele kahle ngene khona. So ngabathola ko Gabileru, ngabathola ko General GTZ le group imember iChisco, ngabathola ke oMsayi, ngabathola abantu abaningi nje ababe big guns leso sikhathi uMapaputsi. Then ngisho ngathi yo, this is my world. Ila kufanele kahle ngibe khona, ila ngibelonga khona. Isona uGabileru waqhamuka ne opportunity yokuthi kwenziwe competition, quite a competition. Yeah. Ngaqale ngayibuza ukuthi ngoba mina ngaziwa la ikasi lami lincane kangaka. Usho ngakhona. Ukuzojajwa abantu abakhulu kangaka. Yabo. Then why keep I beat lokuqala? Ngahamba ngarecorder kusiya. Then kwakulike laba beats lawa ama challenge ukuthi nisebenze beat elilodwa lonke. Yes. Why keep beat lokuqala? Hayi. Ngalizwa lishaya ngathi no. Something ngayisho la. Pure Kwaito ungibuyisela back kulento engangiyifo original Kwaito. Then ngalirecorda kusiya beat. Ngathi indoda siyazama la. Azange ngikhokhele. Ngathi indoda siyazama la. Ikuvele nje opportunity. Ngivele opportunity so angikwazi ukuyekela siyazama la. Hayi yahamba ibeat lami yahamba ingoma yami. Ngabezwa ke bebala. Boom, ngiku top 20. Yo. Ngiku top 20 out of abantu abangaka abale eliminated. Yo. Hi, but close to 100 list. Yes, close to 200. Ngathi top 20. Hayi bathi hayi okay sithatha le top 20. Then mina ngaleso sikhathi bengu number 12. Basebe add intombazane ngoba engekho baba u13. Ngathi yimlo basithumele lenye beat. Then ngabuyela futhi kusiya ngathi ndoda naku manje ngenile la ku top 20 number 12 la top 12. Phela usafe kakhulu ke ungena ku20 uzobe ku12. Yes. Yeah. Ba record okay. Kodinga top 6. Kwa record. This is how Inyawupe came about. Hey. Le ngoma le original wayerecorda lezo sikhathi sasekhona. Yes. Hey khumbula impela hayi. Then boom, good Inyawupe yangithatha yangiphonsa ku top 6. Kodwa I was number 1. My ratings I was number 1 ngeNyawupe because bezokuningi ababe surprised because leso sikhathi azange ngisebenzise igama la Mtsokotso, ngangisebenzisa igama la Dr. Ndaba. Kodwa on a song ngifake ukuthi Mtsokotso on the song. So mina kimi Inyawupe after we recorder it was out of a competition. Ngathi nangiqeda ku recorder I was feeling relieved. Ngaba relieved ngenye indlela like bengekho ku competition I was doing what engithandayo on the mic. Bengenze ngithandayo on the mic. Noma ngidlala ngithi this song noma bangathi abayikhiphe ku competition iye somewhere wherever labafuna ukuya khona. This is a song for me ngaleso sikhathi. Ngathi yo Inyawupe yenza kanje. Then bangithumela another beat. Top 2 manje sikufuneka 2. Yeah. I hate that beat. Ngaba ne pressure ke kuyo leyo ngoma because usiya wanginikeza inakunjana yonke into free roll yonke. Inkinga yami what your way? Yeah, it's my way. Inkinga yami isikhathi endlini niyazi ke nani bafethu uhlala eFortress ngaleso sikhathi bengingakasebenzi double P. I remember bengise machine security. Isikhathi esiningi benganaso kahle endlini lama 12 hours umsebenzi. Yes, benganaso kahle isikhathi endlini no I was working ka double P. No,
2015 I was working at Apps. I was working for Bidvest. Then benganazo isikhathi esiningi endlini ngisanda kungena emsebenzini cishe bengaqeda unyaka ngisuka ka-CWP. Then isikhathi endlini kufanele mina yonke into isikhathi sokupractice sincane yonke into nje beyilimited. Kunezinto ezingiphazamisayo nasendlini nginabantwana la kuningi nje. So mangifika ke ngizorecorda le ngoma ngaza nawo wonke lama emotions depresseka kusuka endlini noma ingoma ngangiyibhalile engangibelieve ukuthi imnandi kodwa end up mangifika e-studio ngiyichintsha ngizama ukwenza something new then ngayithuka lapho sengiku number 3 ngaphuma kanjalo ku competition ku number 3 then nakhona it was 0.2% okwangikhipha ku competition ngibala i-scoreline le no number 2. Yes, no number 2 number 2 wayengishiya nga 0.2%. Imagine amanje kakhulu. Yeah, hey ngayiswela ngayifisa le opportunity. Then sanikwe opportunity again. Wathiwa thina esiku top 5 I was safe because ngangiku number 3. Sizoba nendlela yokuthi uMandoza sisize because uMandoza wayesene studio sakhe in Dozen production. Yeah, if I'm not mistaken it was in Dozen production. Irano umama namhlanje angazi how far. Then ngaleso sikhathi after leso sikhathi sisithi sesibhekele opportunity ukuthi siyalithola le sinkwa lesi siyasithola siyastart. Then Mandoza passed on. Distepeka yonke into. Yaphazamiseka yonke into ngoba ngase ngiyitshelile nami ukuthi ngibuye back ukuthi yes after kwashona ku DJ Khaya qala before Mandoza 2015. Then I'm not sure ukuthi Mandoza washona 2016 but lapho nje. Then after ukushona kwa DJ Khaya 2015 ngime engqondweni ukuthi my producer style sami sizochinja because wayekholelwa kimi ku Afro pop manje sengithole quite manje quite Mandoza is gone. So ophazamisa music yaqala ivoice yami yaphazamiseka ke ivoice yami angazi ukuthi kwenzakalani ivoice ya Afro pop mangicula Afro pop ngathi mangicula permanent boss 2018 if I'm not make a mistake 2017 or 2018 mangizo record permanent boss ngangizwa mina ivoice yami kudere ndeyina dent but abantu bathi ivoice yakhe right ngaze ngarecorda intwana yeBoza 2018 if I'm not making a mistake. Then ivoice ngalolanga yathi kungidedela ngayizwa nami ukuthi this is what I believe in. Yadedeleka nje ivoice yami ngakwazi ukuyirecorda kahle intwana yeBoza. Yes. Like basiza lapho kule voice yazi kule challenge enkulu kakhulu kuma artists amaningi abayithatha serious indaba yokunakekela ama voices and abanye abancane abakhulayo abesinokusebenza nabo la studio bengilezi ngibatshela the very same thing ngazo zonke isikhathi ukuthi yazi ivoice iprecious kanjani it's all you have and uma kungukuthi kena awuyinakekeli once you lose it that means kuphelile konke. Yeah. And ngibona indlela abenza ngayo uma beza e-studio badla yonke into even bafika e-studio bancela into kuswidi ngimangala ngithi nina kahle ni nisebenza kanjani because mina ngendlela engazi ngayo uma ukuthi uye e-studio lelo viki lelo uya ngale studio kumele umind ukuthi kena udlani yonke leyo nto leyo urehearse yangalindlela yokuthi kena abanenhlanhla laba ukuthi kena bakuma choir esikoleni bathola lo ukuthi kena ivoice inayekelwa kanjani baba nenhlanhla kakhulu lapho ngicabanga ukuthi kena into ebaluleke kakhulu kumele bayithathe serious leyo nto leyo. Yeah, yazi mina I will blame
ukuthi uma ngabe ungena ku music, that is why ngigqugquzela abantu ukuthi mawungena ku music kufanele uyazi yonke craft ukuthi lento engiyifaka kuyo izo require ingakho ngithi sishodile la kule ndawo yethu ngama workshop because ngabe sithola ama voice coaches coach ama voice doctors bakhona they have to tell us ukuthi ikuphi ukudle kumele singakudli masenza ama voice overs and stuff ama voice akusiyo ama voice kuma musician kuphela ama voice require kubantu abasebenzisa ama voice njengothisha ama preachers all those stuff kumele bakwazi ngeke I'm sorry to say that kumele ivoice yakho ungathatha ivoice yakho bese ubona ngoba abaculi aba successful uma bese studio uthola baphethe ama glass otshwana then now uyithathe leyo nto ukuthi now it's real kwesinye isikhathi kusuke banga record serious so kuyi voice over of a already recorded content just ilona it's for promotion we market into yakhe kwesinye isikhathi basuke ba promoter yona leso siphuzo leso wena usuthatha sengathi studio nga recorder nebhodlela ngiyengabona ilona ka Dex ilona i promotion nje yama videos wakhe khona le ngoma yakhe I'm alcoholic uma enzi lona yawona lapha wenza voice over lapha uya promoter lapha it's not like ukuthi yena waye recorder like really but indlela a promoter ngayo abantu abanga understand abantu abasasebasha emculweni bayitshela ukuthi kena this is how he was when he was recording wayevele elona ephethele ibhodlela Jack Daniel and ilona i brand o whiskey so le umuntu ongayazi uthatha sengazathi kena that's how it works that's how akazi ukuthi mhlambe lo nje ba advertiser lento le uthola ukuthi kune partnership abayenzi sponsorship abasenzile naye ukuthi akwazi yena ukuthi ampromote naye ayipromote lento engangenza kubafana ngangimpromoter nami ngisipromoter kodwa ebantwini ngangimsebenzi wabafana then iholo lami mangabe ngicelile ubafana sekule ndaba yakhe iholo lami mangicelile kwaku 50 rand ngizocomesa how much uzoyenza yes 50 rand noma ngabe ngizodlala u6 hours noma ngabe yimi ngizomtholela igig 50 rand noma overnight noma ngabe DJ i-service overnight ngiyafisa ukuyikhuluma naleyo ayinzima then I end up share 100 rand sinonkule overnight abantu sibajayive ubusuku bonke uma kodwa nomkhonyana bengajabulanga because sasibabangela umsindo ubusuku abantu bafuna isound ubusuku bonke just including yena ubafana ifuna isound ubusuku bonke ukuthi operate ubusuku bonke so that izo promote isound na yonke into so na DJ ubusuku bonke ngathola 50 rand nakhona futhi kufuneka kubheke ukuthi akukho kulahlekile yini la bese ngisebenza kanjalo then ilapho mina I believe ukuthi umtsokozo as a brand wafaileka lapho kodwa uDr Ndaba wabonakala njengesicathalala sasamwana uyabona ukuthi mangabe hluphekile especially nje isikhathi esiningi bengiba ngaze ngaloza umsebenzi emashini for i-promotion promote abafowethu why ngapha kunamagama angilandelayo njengomuntu ongaba promote abantu bengisacrifice abanye ngibakhokhele into eziningi kodwa same people ngibakhokhelayo bagcine sebengibona njengomuntu obavalela ngaphandle because abantu mina bengibasusa from bengana next ngibafaka e-studio ngibarecord ngibapromote egcineni bagoqa izandla umuntu athi sicela usiholele usenzile usithathile la wasala yithi esiculile sicela usikhokhele so bengikuleyo into uyamakha lo muntu yes ngizame ngayo yonke into kodwa ke akekho ngimbambele iqhubu ngoba ngicabanga ukuthi leso sikhathi babe bancane
manje ngicabanga ukuthi bebenga understand. Kufana nale movie enye nje engiyenze kwenye indawo Charlestown. Ngathatha abantwana umuntu ngamuntu ngamfunda umuntu ngamunye ukuthi lo ngifuna adlale le part, lo ngifuna adlale le part. Then ngakhanda imovie ngaleyo nto leyo. Ngabakhandela imovie ngayishoota, it wasn't in a good quality, but ikhona ku YouTube ifalami. Then ngayikhanda, yes, ngayikhanda imovie i-soundtrack yakhona King Scorpio. Respect. Then last song bekubulisa. Zikhona ezinye phakathi ezamtsokotha namanye ama-artists ase-Charlestown. Then mase ngiqeda sengiyifake ku YouTube. Abantu ba-expect ukuthi okay ngoba seyiku YouTube no matter yenze ama-likes amangaki. Kusho ukuthi sekunemali. Kusho umtsokotho khona imali ayitholile la. Kanti akahambi kanjani. Kusho ukuthi leyo mali leyo ufuneka ayinike thina. Imagine la kule movie ngabanika ama-credits. Abantu ngabanika ama-credits angekho like umuntu because ngiyazi ukuthi usemncane ngizama ukumkhulisa nami ngendlela engimbona ngayo ukuthi lo uzokhula abe i-producer one day. Kufuneke ngimnike naye i-credit yakhe ukuthi wenzile i-boom swinger, ungenile la kuma-lights, ungenile kuphi i-script creator uwe yonke into enziwe kodwa konke lokho bekwenziwa iyi-one. Kunzima yazi kakhulu ukukhulisa abantu because more especially into abangayikhokheli abantu abayithatha serious. This is why yiko lo ngithi ngifuna ukukhuluma instead bazokudelela ngiyaye ngibone nalamgwaqeni umuntu ehamba olanda ama-condom noma kube khona someone olanda ama-condom e-clinic awalanda fight into ya free uzodibana nayo lamgwaqeni but i-box no mentshisi li-cheap i-box no mentshisi ngeke udibane nalo mgwaqo lilahliwe baze balenqe ngeke kodwa nje logo ophethe impilo njenge-condom because uthole free uzokulahla la mgwaqeni. That is why ngithi mina from the beginning uqala kwami kwenza zonke lezi zinto bongeke ungithole ku-gig engeke ngize ngibenefit kuyona. This is why nala ngingitholakale when it comes to ukucula uma ngaba ngengikhokhele ngaba abantu bangazi kakhulu big mistake. Yes, abantu i-mentality yabo itheni ngoba sengirecording kumele ngiyocula akulambele ukucula mahhala. I want to mention this no King Scorpio yamfaka phakathi no Queen Scorpio mamthikazi yamfaka phakathi le. One day ukhona i-artist lokulingisa emshadweni wami Mhlonishwa Thizini wangibiza emshadweni wakhe kwakumele sisuke la siye Amersfoort. Ngiyakhumbula impela. Yes. Yayingaphumuli ifoni yami because wayethanda le ngoma le ethi ngoyihani ukuthi kumele ngiyecule emshadweni wakhe. Kwaphoqelekile ukuthi ngendlela yena engiphoqa ngayo ngincenga ngayo nganganamali. Ngayizama imali yokuhamba ngayizama yaze yahlangana imali ukuthi ngihambe ngiyi-1 ngizama imali ukuthi ngihambe ngiyi-1 then wangiphoqa nomuntu engangizwana naye leso sikhathi ukuthi nami ngifuna ukuhamba kwadinga ukuthi ngizame nenye imali ukuthi kumele naye ngimpintshe ahambe nangempela ama-cycle la endleleni khona uScope ngena lana naye wayewumuntu vele oyoperforma la ngendlela esasivumelene ngayo. Then wayeqala i-performance yakhe yokuqala lapho wayethi kuzoba i-performance yakhe yokuqala lapho. Then nangempela-ke isafika sahlala-ke emshadweni salihamba sahlala lapha sahlala nelanga lisishisa nelanga kwafika isikhathi sokuperform mina cishe ngasengingekho lapho ngoba nami ngaba nenkinga ngagcina ngihambe before time ngenxa yalo muntu engangihamba naye. Then mamthikazi kokasi okay it was days before okay then it was before I met her. Ngaperform uma ngiperforma ngilambile
i-sound yabo ayikho good quality. I-microphone wireless kodwa wireless le cheap. Mawuqhelile kakhudlwana washiya u3 minutes ku sound ayisazwa yashinkwele. Yeah, so la istage sami kwakumele ngisibe la eduze kwe sound. Lapha okuvuleleke khona ku stage kwakumakoti nomkhonyana. Then ya shift nganotice camera ya shift camera from mina oculayo. Azange nje izinikwe mina hayi noma kokuyi setup ini yabo yini. Yabheka kulo umakoti nomkhonyana straight. Mina kima ngithintanga ngisho ukungithinta camera. So background sound. Yeah, sing background sound. Oyiculayo umkhonyana. Wasengiyamkhonyana ngo. Yes, sengiyamkhonyana. Mara ngiyacula mina ngapha. Yes, emshadweni eminingi kuyenziwa lokho. Akunankinga. But okwanginika inkinga kuleyo nto leyo. Mase ngihambile sebongile sengihamba ngemali yami ephuma esikhomeni sami. Ngibekisana lo mfazi silambile. Sabuya okay sakuthola ukudla before sizohamba but mase sibuya sikhathele yonke into perform free yeah masibuya hayi then sahlala ngakhuluma nenye artist engase ngijwayelene nala seDurban lalicula igqomo khuluma nalo ku Facebook senza ama arrangement featuring ukuthi sifeaturane siyakhuluma wangena umkhonyana kuyi social media. Yes. Wangena umkhonyana lo hayi nina ngama artist amahala yeah. So yolententi into yamahala vele umuntu uzokudelela umuntu ubumsiza wena mahala. Yes, mina ngangimsiza zanga sakusho lo ku social media. Ku social media wabeka ngazathi yimi engangi hungry for a performance. Wakuzama umpintsha emshadweni wakhe. Ngaso sikhathi ngacabanga uKing uSkyobo ngathi shit. Hey kukhona abantu abakwazi ukuprophet. Kusho ukuthi ngoba wazwa ngithuka nangaye futhi wathi wawusufuna ukufaka nelinye artist lakho. Ena nifuna ukuyimpintsha nalo. Hey. Ngathi sho. Yahlala kabe kodwa ngathi no. Life goes on. Vele emhlabeni sifunda ngamaphutha. As from there abantu mangithi ngicharge imali mawungibisa. Yeah, mangicharge imali. Ngiyaxolisa ukukuphazamisa lapho. Ngoba kwesinye isikhathi abanye abantu vele abanayo respect yabanye abantu yisitalo. Kodwa ke lento ibalulekile ukuthi noma ngathiwa umuntu you are willing and you don't have a problem at all ukumsiza for free. For the sake of that kuyomela ukuthi na kanjani i-advice nasemakhaya ukuthi kena uma ngabe uyi-artist ungavumi ukulona ukuperforma for free because umuntu uma engahloniphi wena uzomana ahloniphe imali yakhe. Yeah, fair. Uzohlonipha imali yakhe yabona wena ukuba wakhokhelwa lapha yakhe bengikaze ayisho lento ayisho because bezohlonipha imali yakhe ngoba akanayo yakhe inhlonipho. Mina was doing a favor kumuntu engikhule naye senza naye izinto eziningi sashutha naye movie noma amanye ama movies sawashutha naye. Mina bengenza that favors and lawo ma favor mina anginikeza a bad siyabona ngathola nje bad things ngami self even including nobafana ngathola izinto eziningi ezibad ngayi. Indaba yami nabafana ngizozama ukuyisummarize nje ngiyenze less than a minute lizokhona. Ubafana ngelinye ilanga ngifuna ukushuthi music yankule ngaboleka i-camera ngihamba ngawufuna ukushuthi i-music video. Endleleni ngisakhuluma nabantu nganika uNkulunkulu wathi hayi lethi camera sihambe thina uma busy yakhuluma. Endleleni uNkulunkulu bangimela phambili bayishiya phansi camera. Ngabajaha ngafika kubo mangifika kubo ngithi ngiyakhuluma siyahamba la. Bayishiya lapha icamera bahamba. Nabe bekulinde khona. Yes, mase kufuna sisebenze icamera. Sekuphuma ingane zesikole. Hawu. Icamera ipi? Hawu ngishiye lapha esagijima sakuthoyilanda lapha. Ayisekho icamera.
ngaze ngabhala ku social media ngathi uyitholayo ngicela ngizomnikeza 500. Unfortunately azange ngiyithola. Then umnikazi wecamera wayifuna kimi vele kwakufanele ayifune. Yimi engayicela iphume igama lami. Then mase ngithi okay mfethu ngizozama ukubekela imali ke sizama ukuthi ukhokheleke uthenge enye ikamera itholakala ikamera. Leyo kamera leso sikhathi bebiza la kuboma 1.2 yayingasi HD. Ama camera ahlukene nge-HD naleli lenye eyakudala. So leya kwakuyinhlobo yakudala. Yayila kubo 1.2 entsha yakhona. Then waseqhamuka kimi esethi nayi camera khona umdayisela icamera iu800. Ngathi na yo 800 phakathi nenyanga uzoyithatha ebanking se-apps ngisebenza security apps. Uzoyithatha wathi ayizama ndoda zama. Kufanele le 800 ngihambile kule viki bangaze bayithathe le camera. Ngakhuluma nomunye umama umashonisa 40% 100 rand 100% izala 40%. Then ngavele ngakhuluma naye ke ngoba ngeke budget le mali ngayiboleka le 800 ngithi ngamnika le 800 yakhe wahamba kwayithenga ngazi nokuthi wayithenga wabuya ne camera wathi nansi camera right then kodwa ayisebenzi kahle ngathi mina inkinga yakho phela le wena uthe ufuna icamera then wathenga icamera it's your choice inkinga yakho mina icamera ngibhattery angisabuyele emuva yena decide ukubhala incwadi wathenga uhamba uthenga amakamera wathenga icamera entsha wabhala incwadi lesishutha ngayo namhlanje wabhala incwadi wafaka ne-slip se-camera le esasu 2000 camera 2000 wasefaka eposini if imagine eGeorgias naselokishini kuseduzane ngahambe kangenyawo incwadi ngempela bayideliver kimi ngeposi mangithi nayi incwadi ibhaliwe isihlanganisa neindaba zasecourt ukuthi ke mangabe ungayibhadala le camera le engiyithenge ngo-2000 sobane sibhekane ecourt ngathi mina 3000 years angifuni ukumosha ubudlelwane la ukuthi kuzikiwe ema-court automatically vele ngangazi kahle ukuthi makiwe ecourt vele ngizokuhlula because icamera le yena ayifuna mina ngamnikeza imali yakhona icamera yalahlwa yimi kodwa ngokuthi ngangifuna ukumosha ubudlelwane ngizoqhubeka ngilalele lento ayisho okay ngabuya ke ngakhuluma naye ngathi indoda le 2000 nini ene nangapha lo mashonisa ngisamkhokha ngoba ngilongikhokha inzalo anginayo imali kahle ngilongikhokha inzalo ifamily ngibhekile nangapha yonke izinto zibhekile okay le camera le singayikhokhela ngokuthi mina ngikutholela amagigi then sisebenzisa sound yakho so iholo lawo magigi no percentage yilele ngizokunika lona sayithola igigi yokuqala yayile stratless this la phezulu la tsibande kodwa khona uyohada sasifunda naye then ngayithola ngaye igigi yakho bokushada seswakhe then bangikhokhakhe bathi kimi bazonginikeza 2000 okay sa DJ yale sashutha senza yonke into ke ngesound yabafana yimo ozo editor lo mshado la free yimo ozo DJ la mshadweni free yo yeah so ngaphansi kwesicathulo manje yes vele ufune ngikhokhele le 2000 iphume ke 1000 banginikeze i1.1000 yabangine 1.5 yabangine 1.5 ngimvezele le 1.5 bese ngiyamtshela ukuthi ndoda kule 1.5 nami nginedi ngithathe le 500 athi la kunankinga as long nje imali yami 2000 yami izohlanga akunankinga then ngimnikeze ke le 1000 ngibambe le 1.5 okay qhubeka hambe ngifuna omunye umcimbi nguthola omunye umshado okay imali lo mshado ungikhokhe 2000 ufune ngihambise yonke jobiso phele okay ngiyothola lo mshado DJ futhi ngenza same thing DJ ne ashuthe ke i-video ke edit yimina free alright ikhokheleke pheleke indaba ye-camera ke engiyikoletayo phelele manje isikweletu phelele manje kodwa sound i-operator yimi
baze basha abantu wadlala DJ ngesound yase yakuphi la hlala khona. Hawu ngisho ukuthi vele sengumsebenzi wakhe umtsokozo is out. Khumbula kahle ngaleso sikhathi ngangigqoka iskipa se Octopus kule competition le yakomandoza. Hayi azangitshela naye ngelinye ilanga ngathi mina ngeke ngithathe serious because wena record kule itulo zala ngeke ngithathe njenge artist elikhulu. Kodwa ethu imanager yami ngaleso sikhathi. Okay. Ngikhokhe kanjalo ke i-camera. Mangikhokhe i-camera nangapha ngisakhokha umashonisa. Imali yakhona yamashonisa ne-camera igcine seyifike ku 5,000. Kusho ukuthi i-camera njengoba yalahleka mina ngagcina sengikhiphe more than 5,000 rand. Yeah, yabona izinkinga odlule kuzona yazi ziyadraina kakhulu and ziyisifundo kwababukele ukuthi kena uma kungukuthi kena uzoba nice ube too nice impilo yakhe iyawesteka abantu bayakuyuza. Yes. So ngike ngasho ku part 1 ukuthi akangeke ungisize mina ukuthi ngikhale ku social media or ngikhale la kuma podcast ukuthi kwenzakala ngempilo yami, but engifisa ukuthi umuntu olalele athathe isifundo semncane, athathe isifundo kuyo yonke lama challenges engidlule kuwo. Kube khona hlephula ukuthi umtsokozo wa survivor ekuthena aqhubeke no music kodwa kukanje. Umtsokozo yes, umtsokozo waqhubeka wenza i-acting kodwa kukanje. Konke ukucekeleka phansi. Yeah, konke lokho. Kuyimanje nje sibhekene ne-challenge ukuthi bayafisa abantu ukuthi sishoot ama-movie. Kodwa mina nginayo equipment and I'm not willing ukuba ne-equipment. Mina I'm that guy. Mina I'm an artist. So ngifuna ukuthi ngiye kubantu masenza i-movie siye kubantu abaqhashisa ngama-cameras. Sibakhokhela imali beze bazoshoot. Then ozo edit aqhashwe, ozokwenza something aqhashwe mina as an artist and an actor. Kumele ngenze lokhu mina engiqashelwe kona ngaleso sikhathi. It's either ya director director kuphela. Akumele so wenza yonke. Igcina sengenza yonke. Bambi camera everything. Yes, bambi camera ngapha igcina i-production ingasaphumi kahle because umuntu owenza leyo nto leyo ifundele kufanele specialize lapho. Yeah, kumele abe specialized ukuthi lo ubhekene ne script writing, lo ubhekene ne script directing, lo ubhekene ne camera, lo ubhekene ne boom swinger, lo ubhekene ngama lights, lo ubhekene ne editing, lo ubhekene ne sound. Lo yabona zonke lezi zinto lezo zifuna abantu abahlukene. Ngeke ngaye ngasho ukuthi angeke uziwe uNkulunkulu ukwenze konke uyi-one. No. Ningi ukuzocompromise. Yes. Kuze perfect nje into kufanele uyazi indawo yakho ukuthi mina ngigcina la. Kungathi wena una yonke equipment. Ngizoro ukubekisa ngawo ngifuna ukubekisa ngabanye abantu. Kungathi uthula sizwe nje una yonke equipment bese afuna ukuthi noma kurecord abe khona. Like mhlambe ukuthi na record uzothi hayi ungenza ukuthi ingoma yakhe ishintshe ungasaculi i-afro pop wena ungasaculi i-hip hop shintsha manje ucule kanje. I was facing mina yabona kuma podcast ngakhuluma kwenye radio nga-end up sengithi mina ama-fans mina vele nginama-fans and ngiyawahlonipha ama-fans ami yize mina ngiwadicelele phansi le podcast ngifuna ukuthi ama-fans ami abe clear ukuthi kwenzakalani nginakho nje yami. I end up umuntu athi ngeke ngibiza abantu bakaNkulunkulu ngama-fans. Mina I'm a fan. Kwamina myself I'm a fan. I'm a fan of King Scorpio. I'm a fan of Star Nation. I'm a fan of JSK. I'm a fan of A1 King. I'm a fan of abantu abaningi njenga including ngababalanga oMavaya nabantu abaningi. I'm a fan of Mandoza. I'm a big fan of Art. I'm a big fan of Uzola. I'm a big fan nje yawonke aboZahara nje. So kwamina I'm a fan. So if ngithi ama-fans ami angisho ukuthi abantu sengibabukelela phansi because umuntu othandayo umsebenzi wami vele uyifan yami.
umlandeli yeah ukuthi nasisibeka ngesingisi izwakala like something else ingakho namhlanje khona ama Blue Nation ama Green Nation ama whatever nation yeah ngoba bangama fans alowo mculi lo yabamthandayo so futhi abanamahloni ngalo yeah abanamahloni izeke vele mina ngiyi-70s kodwa ngeke ngingene kakhulu lapho kumaskani but I'm a fan ya wonke umuntu engicabanga ukuthi endlebeni yami uzwakale kahle noma futhi mina angithanda ukuba yifan yomuntu public ongayiphathi kahle ngoba kwamina public I try by all means public ukuthi ngibe right is vele ngeke umuntu perfect yes kodwa discipline nje ibalulekile discipline I'm too disciplined bayazi kabantu that is why namhlanje ngingabhini ngeke ngithole sengiphuzile sengibamba iBS stradini sengenza noma yini no hayi sibonga kakhulu Mr. Mtsokotho yabona ngiyajabula ngesikhathi esitholile namhlanje okuningi uncoverekile because part 1 was like introduction yes ngiyabona kuningi no okubhodlile impela ngibona ngobhekile umukhuluma ukuthi kena isiyona phakathi lento le yes yabona ngisafuna ukukhuluma nangenye into abantu abangayazi yamfowethu lo kunomfowethu esake senza naye iQ2 2007 lo mfowethu lo umbuyiseni Ndlovu umfowethu lo uqala kwethu kwazana naye sazana nge-26 April 2007 26 April 2007 waye babenza ipost ye-youth babe ku-youth something lapho babenza ipost ukuthi kune-event so nami ngangifuna ukuyoperforma kuleyo event kuleyo event kwakumele ngiperforme as an artist kwakusanda kuphuma ingoma zo-Back to Square One ngohlala nginawe okusanda kuphuma lezo ingoma then umfowethu lo sathi masihlangana naye ngifuna ukwazi information ngokuthi singenze kwenzekalani kuleyo show ngase ngithi mina no why singangeni ngetheater singangeni ngedrama stage play then ngalelo sikhathi sikhuluma naye lelo hour 1 hour sa practice ukuthi sizongena senze ipi play so itu sa create igama ngalo langa lelo that was Q2 2007 so create nge-27 siyo perform siyaqala ukwazana ukubonana nge-26 nge-27 siyo perform then sathi nasenza kwaba yisimanga nje into ongayazi sathi masenza leyo nto leyo sareheza ngalelo hour nge-27 sahamba safike sadlalela abantu stage sayishaya into yethu perfect aphinde ngacula Back to Square One featuring uSabs sacula noSabs stage ngacula nge-1 wadlala ngothando lwami then nasi stage kwaqala lapho kwafumana that group ye-Q2 2007 abantu abaningi abangayazi nami ngiyacala ukuzwa ngayo ngicabanga ukuthi ukuhlangana nabantu aba-right yes empilweni sihlangana nabantu abahlukahlukene and sinokuthatha ama-hopes wethu siwabeke ebantwini aba-wrong kanti bazosicekela phansi abasiboni thina silapho esifisa ukuthi sibe khona mina ngike ngasebenza nabantu ababhosiki umuntu uthi uyafika endaweni yakho uthi uya-acta uthi usa-acta hayi akufanele kwenze kanje ufuna kwenza kanje vele ubona ukuthi hayi lo muntu ulwa nami phela manje ulwa nami nge-acting la hayi ukuthi ulwa nami mhlawumbe ngokuthi ubone ukuthi umsebenzi ulwa nami ngokomsebenzi hayi funeka wenze kanjena la unokuthi ndoda ngisacela ungiboleke ikamera yakho because mina nginawo amakamera ngicela ungiboleke ikamera yakho ngiyokushoot eyami nami ngoba unekamera ene good quality hayi ngikwazi ukuthi ngikunike kungcono ngibe khona naye efika abakhona la afika control yonke lento le even imentality yalabantu laba engibabizile mina
nengibafundisile mina ukuthi sizokwenza kanjani afika icontrol yonke leyo nto kubonakala ukuthi uyebhela umphathi so mina ngisebenzise nabantu abanjalo so up until ngaze ngaba necamera le ya camera le engayithenga ngo2000 ile shooter ngayo namhlanje why ibe kimi yawa kuye yalimala le glass la ubuka kulo ukuthi kwenzakalani ayisaboni la usaliboni la eclass kodwa iyakushutha kuphela iyakwazi ukusakhona ukuthi ke mhlawumbe kumele ibe yimonitor mhlawumbe uyiconnecte somewhere else ukuthi ibe ne-external screen so into enjalo wagcine sengiphe yona so amandla kaNkulunkulu ngithi asebenza emfihlakalweni ke ngayo le ndlela le ngoba omunye umuntu uyayathi ucekela phansi kanti igcineni uzophakama indlela yakho yokuphakama just the foundation yes hayi and bayadlala abantu ukuhlupheka kwakho angifuni uqamba manje full trust sorry ukuthi ngithi full trust ngithi nje yonke indawo uma uhluphekile abantu bayadlala ngawo kumele ube strong ube careful ungenzi nje izinto noma kanjani ngifuna ukuncoma nje KQs ngifuna ukuncoma KQs because azange neze mina ningikhohlwe mina nami ngizibone nje ngiba mkhulu mangibona ukuthi KQs la iyadlondlobala ekuyisifiso sami ukuthi na idlondlobala angifisi ukuthi nangelilodwa la futhi paperwork ngithandile lokho sengihambe kakhulu sengilande nama artists ukuthi no register yonke into nofundisa yonke into hi guys ngicela niqhubekele phambili hayi kona kuncengekile impela ngile sibonga kakhulu nje ngefoundation nje owasindlalela yona yes because iyona lena eyenze konke ukuthi kwenzeke ngoba vele sikuyo le toxic environment osixoxela ngayo abantu abaningi bacekeleke phansi ngayo yes futhi abasheshe bayibona leyo nto leyo njengabo JSK bakwazile ukuthi ke nabavele bathayi we cut it off indaba yendawo yakithi yes sifuna ukuthi ke na siyo recognize abantu abangaphandle yabo but abanye kumanje benza imisebenzi abangayithandi babhizi nje impilo yabo it's all about ukuthi ba survive lento abayithandayo abakhonanga baphumelele ngayo lana ngicabanga ukuthi ke na lama experiences wakho owaxoxayo namhlanje kulesikhathi lesengazane nawe ngahlangana nawe mina okuningi angiqala ukuzwa and ikona okwenza ukuthi ke na ngikwazi ukuthi wherever la ngidinga khona usizo ngazi kahle ukuthi ke ngilidinga kubani futhi kumele ngihambe ukusuka lana ukuphelela la futhi ngazi ukuthi ke na uma ukuthi ke na angiyazi into engiyifunayo angibaza abantu engibadingayo ngizodibana nalezi inkinga okudibane nazo and ngikwazile ukuthi ke ngigweme ngiyabonga kakhulu nje ngaloko because iKQs company imele asinamuntu osicontrolayo and lokho ngakuthola kuwe ngeexperience yakho ukuthi ke na uma uthi uzoyenza into uthi ubambisana nabantu ngoba uthi uzama ukuthi nawe ube inclusive nawe ubambisane nabantu egcineni bona abantu abazokucekela phansi umuntu abazokugxeka akukhumbuze nokuthi umuntu wenzeleni lana le mic yeza nami indokweza nami usuthatha umuntu nomuntu usuthatha into zabo bayavumelana ifili igroup ukuthi yena beniyenze as a group leyo nto leyo so from the very first place ngazi ukuthi kena based on your experience uma ngifuna ukuthi yenzeke lento engifuna ukuthi kena yenzeke le abantu abayibonayo namhlanje kuzomela ukuthi ngibe na budget yami ngibe ne plan yami bese umuntu ongavumelani nelona nendlela engiyibona ngayo izinto I cut that person off then ovumelana nami noma engibonisa ngendlela ebonisayo ukuthi kena siqhubekela phambili hayi ngendlela ukuthi kena ngidonsela phansi siyaqhubekela phambili futhi naye ukuthi uyajika endleleni angumnikezi leyo room ukuthi kena azabe in control because uma esengijikela uzobhidliza yonke into esuka nayidingi so ingakho namhlanje
silapho sikhona baningi abantu abazamile ukusijoyina kodwa abantu befika ngenxa yama mentalities wabo angakhi sikwazile ukuthi sibaqhelise ngaphandle ukuthi kube ne damage kuyona kuyilona kwicompany namhlanje ikhona la sikhona and advice engiyindlulisayo ukuthi kena uma kungukuthi usekhaya whatever ufuna ukuyenza it's very important ukuthi kena ufunde kule episode le ngisacela ukugcizelela la kule lakho from my experience kunabantu ababefisa ukuact ababefisa ubone ukuthi balokhu baya mhlawumbe baya inbox abakutshela ukuthi hey ngifisa ukuact umnikele opportunity kunama movie nje engisakhumbula ama title wakhona umuntu ngimlande athi uyafuna ukuact ngimfake athi ngifuna ngimnike free role ngithi ufuna ukuacta ipart enjani angitshele bese ngibuyele ekhaya ngihlale phansi ngibheke iscript ukuthi ngingamenza njani ngishintshe iscript uma kumele ngishintshe ngisenze ngalendlela le engicabanga ukuthi izosutha but inhloso yemovie igcinile kumele kube nesiqalo nesiphetho kumele imovie ingabhori kumele ingabi ukuthi mawisidawa uzoqala imovie uyisidawa until uzophela uyisidawa kumele la phakathi kumele kube nezihibe ezibambayo ukuze abantu umuntu obukele ayibuke ibe nesifundo transformation yes bengifika kakhulukazi amantombazane bengichallenge kakhulukazi nabantu besifazane ngithi nje amantombazane nabo abafana bangiphazamisa lapho kodwa nje amantombazane kakhulu amantombazane engangawathola emovie nathi ngifisa ukuba ile amantombazane lawa adla amadoda emathaveni like alright slay queens alright ngabanikeza leyo free leyo nto leyo alright uma sekufika la ekutheni manje kufanele sifunde phela ukuthi akumele si encourage ingane ukuthi zenze leyo nto leyo sifuna manje nesifundo la okay madoda seniqalile ke ngama slay queens la okay manje ke sesiyastopha ke sesiyagcina ama slay queens agcina la right kule chapter le enenye entsha ukuyegcineni kwemovie seniyagula manje umvuzo manje sekumele kuvele manje ukuthi seniyagula sonengculaza manje so sesibhedlela or so kuphi ama resources sasowathola ke lula so yagula ke manje ke sonengculaza sekufuneka uboniseke abantu ukuthi impilo enje ayigcini kahle ukuthi umuntu uyaphuzwa ngestroke mele babone yabo so sibashuthile labantu banamagama ama character kuvela bona la imovie mase kufikwa la ekutheni manje sekumele bachinje kushintshwe manje sekubuya la esifundweni babaleka abantu bazothina ekhaya mina sekuthiwa nginengculaza bazothina abantu sekuthiwa mina izodlala iTV lento mina ngibonakala nginengculaza sebayabaleka omunye saze sagcina uma ngabe eselala nomuntu omdala emovie elala nomuntu omdala ngaphakathi sishutha ngaphandle singashuthi bona sishutha nje ngaphandle sifuna isound yakhe phela ukuthi sizwe isound yakhe ukuthi yena usound kanjani kwadinga ukuthi ufune silande nenye intombazane ezomemeza njengaye la ngaphandle so besibhekana lawo ma challenges ukuthi umuntu afuna ukuact kodwa angazi ukuthi ukuact la phakathi nendawo kunjani because I used to play ama part la engirape khona azange ngicabangele ifamily yami ukuthi ize ingiphatha kabuhlungu mina mangiyibuka kodwa because ngiya act kufuneke mina ngiyenze leyo nto kufuneke ngenze ukuthi believeke kubantu ukuthi iyenzeka lento yes iyenzeka so ngi encourage ama actor before uzongena ku acting kufuneke wazi ukuthi before uzongibiza mina ukuthi ufisa ukuthi act kufuneke wazi ukuthi angeke uact indawo oyithandayo khona indawo la esizokudinga khona noma uproducer azokubona noma udirector azokubona ukuthi cha wena ufanele le ndawo mhlawumbe ungayidlala kangcono kule ndawo khona enye futhi ipart le eyokuba isiphuphu yes abayifuni leyo part kodwa uthola uma uyidlale kahle ugcine ihlala leyo part udume ngayo mhlawumbe ithathi kusesamoya uthola amalona amakhulu opportunities amakhulu but because abantu bafuna ukudlala lamana kunja sweet ene abantu abaningi mangabe ba recruit ku acting
baye bafuna ukudlala indawo ephambili angafuni umuntu ukudlala as kufa akafuni ukuba yi-extra yabo so iyaphazamisa leyo nto leyo kuset ngoba umuntu uqala naye shute naye mase kumele mhlambe kube ne-turning point so yabaleka umuntu lidingeka yonke leyo character leyo ukuze iyenze imove ayikwazi imove ukuthi ingaba sweet all the way. Yes. Naba ngelinye ilanga nga-recruit abafana. One of them was my artist. DJ Nkulele leso sikhathi was my artist leso sikhathi. Uyarufa imoto kumnandi makurufa imoto. Ziyarufa kadutshulwana kuba mnandi mayiba hero la ekudubuleni imoto. Sekumele athola abangangayeke manje sebayamthola ke manje sebezombulala sobalekile ngasekho kusithi. And ngicabanga ukuthi ama-movie amaningi like local movies amaningi angapheli. Ngiyacabanga ukuthi kena bangatestify abaningi abake bashutha ama-movies ukuthi kena out of 100% ama-movie aqala ukushuthwa like boma 90% wakhona azange aphume ngenxa yokuthi kena azange aba khona ama-character kumele ukuthi kena ayawaceda bashiya phakathi umuntu ushiyiswa yini phakathi ushiwa usokuthi abantu bazongibuka ngazathi ngiyile nto le kanti nesikhathi savele eqaleni bekumnandi yabo mase kumele ibe ne-turning point kumele kushintshe manje ukuthi ufundise manje ngale nto le ukuthi le nto kahle kahle i-wrong yabo umuntu bese angasethi same applies like ku-music sithola abantu la endleleni nathi awungifaka skin coffee nami angirekodisa phela nami ngifuna ukuduma na yabo yena ufuna ukuduma la ikasi ucathi thina sidumela ikasi siyathanda sifuna ukuqhubeka siphambili umuntu afuna ukuduma nje naye la ikasi ukuthi azeke naye ukuthi yena uyiboss yabo usuyamnikeza ke opportunity woza ke nengoma hayi ngifake ingomeni yakho ngifuna ucula nawe okay woza umbhalela ama-line akhe so uyambhalela ama-line uyamnikeza mina face leyo challenge leyo nto leyo ngidibene nayo iyiwombeni umuntu ukunikeka ingoma okay hayi uzoshala ama-line la ushaye afunda athi hayi ngizowashaya nangempela washaye kahle sirekhode sibe mnani uma sekumele sihambe-ke siyoperform ufuture lo muntu future i-artist eli-future mase kumele siyorekhode umuntu sizotholani la siyakhona hayi angilapho mina yabo ukhona and le ngoma lena i-play yes ishayiwe imnandi imnandi ingoma sizotholani lapho hayi angilapho lo muntu akekho registered kusamele umfundise uqala ukulona ukucula kusamele umfundise stage kumele uhambe uyomregister kufuneka kuphume kuwe futhi esikhwameni kumele umregister wena ngithi umthathile so sekuyinkinga yakho sewumthwalo wakho so yizo izinto eziningi akasekho responsible konke sekubeka kuwe manje yes yizo izinto eziningi ezenza ukuthi abantu basibuke kabi masenza ama-auditions bese sithi vele ku-audition athi amthokothi uyangazi mfethu mina ngiyayishaya le party nginike ithuba woza ku-audition yes ngiyakwazi woza ku-audition audition le party uthi ayishaya mase umfakileke lowo muntu-ke so uthi-ke hayi okay ngoba-ke nawe ubalekela ukuthi uzonto mhlawumbe ukusebenzisa indawo yakhe noma ispace sakhe umfakeke hayi avele umuntu kwenzeleni enye into seyifeyilile imovie yonke because sekuyabonakala manje ukuthi niya-acta nonke kanti actually movie it's about reality kumele mangi-acta la kubonakala ukuthi lo muntu njengoba e-acta le nto le vele uyayenza nayinani mangabe uyisigebengu vele abe yisigebengu la yabe yarufa vele la kumovie kodwa mangabe seku-actwa lapha hayi abantu bazothingile no thina sifuna leyo nto leyo ukuthi uyiveze yona kumele bayi-understande ngempela yazi lento ngicabanga ukuthi kena komele ukuthi kena si-emphasize more especially ngoba kune movie nathi esiyihlelayo leni iphupho lami lebengitshela ngayo yes khulunywe kakhulu le ngifisa ukuthi bayizwe noku-podcast silindeleni ngoba ngangishilo ukuthi kena udirect nguye ubhuti omdala ngoba uyena engimthembayo and uyena futhi ongi-inspire ukuthi kena ibe khona lento nale movie le and
njengoba kungukuthi kena nawe wamkele ngezandla ezimhlophe wathi kena cha ayi I'm happy to be part. Yes. And kule asidingi ukuthi kena ifaile ngenxa yomuntu. Yeah, no. Asidingi ukuthi ifaile ngenxa yomuntu. Ama-auditions kumele abe khona. Azoba khona. Abantu kumele bawahloniphe ama-auditions. Uma ungekho ku-auditions ngeke silindele ukuthi uzoqhamuka ube i-guest. Lutho asenze favor lutho. Yeah. Asenze favor. Wonke umuntu osifuna ukuthi kena abe yipart yale movie le ingoba ukuthi kena izo builda yena. Kahle sifuna ukuthi kena sibe ne cast ezophuma la ibe local. Ube i-cast ezokhula be professional. Yes. Abantu bakulindele ukuthi uma ngabe kuyo le cast ezokhethwa. Umuntu akulindele ukuthi mangabe uyi-extra kule movie le. That doesn't mean ukuthi on the following movie uzoba i-extra. Umuntu oyi-lead angalindeli ukuthi kuyi-following movie uzoba i-lead. Kungenzeka ube i-lead kule then the following movie ube i-extra noma ubonakala nje udlula nje. Ungaba i-good guy kule ube i-bad guy kule ya. And nemvuzo yakho izofana futhi. Yes, futhi ke okubalekile ukuthi nalokho kuzokusiza ukuthi ukwazi ukuzibona ukuthi ngi-good kuphi ngi-bad kuphi. Uma ngabe ngi-bad la kumele ngizimprove la uhlala upractice ekhaya ukuthi uzimprove la ukuthi uzokwazi ukuthi ube i-best actor. Keep i-best actor like for trust. Yabona lena njengoba mhlambe bayabona ukuthi kena eKQ sisebenza kanjani. Asisebenzi ngama mhlambe ngathi ama rules abe setshenziswa ku past ayenza izinto eziningi zafeyila. Manje indlela esifuna ukwenza ngayo sifuna ukuthi kena umuntu enze lento lena ngoba eyifuna. Asifune ukuphusha umuntu ngemuva, asifune kwenza favor. Sifuna ukuthi kena wonke umuntu athi mangabe ethi I'm all the way in. Yes. Ingakho kuzoba nama contracts futhi kunalabo abazolona abazowa ukuthi kena bayaphumelela kuma auditions. Yes. Bazothatha ama contract ama oath ukuthi kena kule movie lena ina iphathing yoidlala iscript isihamba kanjena akunamuntu ozoshintshwa phakathi ngenxa ukuthi yena uthi usubona ngenye indlela. Lento le izoba very much binding. Uma kungukuthi kena nje wena uyathanda ukuthi kena udlale iphathi let's say yesigebengu, uma sekumele uboshwe or ufe kube nomncwabo wakho whatsoever wena usuyashintsha lapho, hayi ngempela angeke izisebenze ke leyo nto leyo ngoba i-contract izokubinda ukuthi uzovumelana naloko. Asidlali ngempela, asifuna abantu abafuna ukudlala abafuna ukubukwa njena abangenayo inhloso yokuya phambili. Sifuna abantu abafuna ukusebenza ngempela. So izoba strict. Zazi nje indaba zakho, wenze research ngento oyifunayo. Uma uza uthi kena this is what I want ngale opportunity lena engizoyicela ukuthi ngibe yiphathi yayo la eKQ, uwazi ukuthi kena uresearchile ngayo iyona ngempela into oyifunayo, because siyokunikeza yona futhi we do not need to compromise in that. Yes. So yeah, sizo update ukuthi kena kuzokwenzeka nini, azoqala nini ama auditions and siyo recruiter kanjani, because ukuthi wazana nathi in asisebenzi yonke leyo nto leyo, asisebenzi, we are very much professional. Yes. So yeah, angazi boti if ukuthi kukhona ongathanda ukungeza kukho lo. Yeah, okuningi usukukhavile. Engingakusho nje ukuthi umuntu mayinika iphathi yakhe, ngifisa ukufundisa nalabo mhlawumbe ababukelayo emakhaya. Umuntu mayifisa ukuthola iphathi yakhe azoyidlala, kumele agubhe abuze kakhulu ku director noma checke kakhulu ku script ukuthi kumele kube umuntu onjani, bese mawusunikiwe leyo task yalowo muntu loyo, hamba oyicingela wena umuntu ozopractice naye noma ozopractice ngayo ukuthi uhlobo olunjani lomuntu ozomnamathisela nale part ozoyidlala. Mangabe ngibekise nje, mangabe uzoba ihlanya, zikhethele wena ukuhlanya kwakho, isitayela sokuhlanya kwakho ukuthi uzohlanya ngasiphi style, yabona. Mangabe uzoba mhlambe itsotsi, kumele uyikhethele wena umuntu ogood ukukhuluma isitsotsi, like iscript sakho la uzobhala khona isitsotsi, kumele ube umuntu ozokwazi ukushintsha wena uzikhandele. Kumele all the time ube creative. Yeah, ube creative. It's not all about word to word. Yes, not all about word to word script.
iscript sakho kumele usi-challenge ungasiculi njengoba sibhalwe lapha ukuthi yiba ngena kuso iscript lesi ngena kuyo iline uyibeke ngendlela wena ozoyizwa ngayo sida ngelingo whatever kodwa wena ozoyizwa ngayo same message deliver yes same message if ubaba ohloniphekile yiba ubaba ohloniphekile even ukukhuluma ningama ufika kusesishutha lapha ungashintshi voice like njengoba sikhuluma kanje nasokuthi yazi manje ufuna ungizenza like nenye voice ushintshe ivoice ngathi ukhuluma ngomunye umuntu uyamlingisela ulingisela uyena lo kumele ube yilo muntu lo yiko mina kakhulu engizokubheka kakhulu ku directing and ngizokubheka i-reality ukuthi ngempela you crying makumele kukhalwe no matter ungakhalanga kodwa iface yakho kumele kubonise ukuthi vele uyakhala mawukwatile sikubone ukuthi vele emotions lawo ma emotions siwafuna wonke mangabe uyahleka kumnandi ufuna sibone ukuthi hayi unesmile uyahleka kodwa kungabi mangabe unokungabaza ufuna kubonakala ngeaction yakho ungabaza yiloko nje ngingakusho hayi ngicabanga ukuthi kena kukhaveke konke umbuzo wami wokugcina nje sesivala ngicabanga ukuthi kena ubaluleke kakhulu kuwo wonke amalona ama art creation owenzile through your entire career yipi ongathi ke namhlambe it was successful, you are happy about it, it was a achievement for you in your name, and futhi ungathi kubantu ababukele mhlambe ukuthi maybe it's already kuma platforms athile ukuthi ungaba refer and yini kumele bayilindele leyo nto leyo like ungathi nje achievement uyikhulu lombuso because mina nginalesilothe engqondweni from the beginning esithi la ngikhona kufanele ngi-excel uyabona yes manje ngitake i-task yokudirect i-task ngicabanga ukuthi izoba i-challenge kakhulu kimi kodwa into engiye ngayi-practice before so ngathi ngoba ku music I believe I was excelling because abantu abathi ngiya excel ku music ku dancing lesasikhathi ngi-excel ku acting yes bathi ngiya excel ngabuya nje la ku music ingoma la ku music currently esisazama ukuxoxisana no Sega Vilero producer Mandos sisazama ukuxoxisana usasena i-connection naye yes angeke ngilahle so sisazama ukuxoxisana naye for ama registrations and stuff yale ngoma inyawupe so ngifeature amanye ama artists kuyo le ngoma le ukwenza ukuthi nami ngingabi nomona ibe na more options ibe nama options ngoba mina nginotice ukuthi voice yami change ngisazohamba ngiye kusiya ngalo ngisazonginika imfuthi sengicele kaningi ngisazohamba ngiyocela ama voice buyi ukuthi ama voice ama lezi ingoma lezi including yona inyawupe so ngifisa ukuyibuyisa ibe isong ngifisa ukubuyisa that raw original version original version safisa ukuyibuyisa ama artist lawo ikhona ingoma la ama artist ngofeatureile abo Starship and le out there asipana nayo sengikhohla igama lami lapho nje angisayikhohla igama lami ngifuna ukuthi ngize ngibize ngamanye amagama abantu so ngisakhulumisana noGabi ukuthi siyenze professionally engakusho ukuthi ukugoqa nje nangithi nje ngigoqa nje emsebenzini wami wonke engifila ngathi ngiyawuthanda noma engiwenze kangcono I believe yo acting directing mhlambe kuwo lawo ma successful films aphela iyipi nje ungayimenshina uthi ke na this was the best for me for me Isono Semali was the best when it comes to acting yami nokuba stupid the go acting nokuzama ukubulala
then kodwa for i-production angifilanga ukuthi mhlambe yahamba kahle. Ifa Lami was the most successful game because yonke into hands on game. I-sound quality was very, very, very poor. I-sound quality and quality pitch was very, very poor. But lines, acting, I'm happy. Ngathola ama-actor ngakwazi ukupika ama-actor right. Because mina Ifa Lami ngilibhalanga like ukuthi ngilibhala ngiliqhamuka nalo kubantu sengilibhalile. I go and cast them first. Just uba mangumbuka umuntu mina nginale talent lokubuka umuntu estrategy. Ngibone ukuthi lo angayi-act part nje bese ngithi mangimzama ngithola ukuthi vele ngempela uyayishaya ipart. So naku-Ifa Lami ngenza njalo. Ngaya kubantu ngafika umuntu check ama personalities wabo vele. Yes, angizange ize ngenza ama auditions. Ngafika ngabahlatha ngababeka lapho ngase ngithi sibani wena sondela la phambili. Ngathi nangimbuka ngacabanga ngathi awu act part kanje ngibona ngoyuma Mkhize lo. Wayishaya ngabona ngathi ngimele eceleni ngathi wena sibani awuzela awu act part kanje. Wayishaya mase ngingedwa singihlele endlini. Ngabuyisa le ithombe zabo bonke ngathi okay ubani u-actor le part le ubani u-actor ngase khani ngihlanganisa i-story out of what I saw. Sahlangana cabanga ukuthi inhle kakhulu leyo idea mhlawumbe singayisebenzisa nakule esoyilona noma izothi ukudinga isikhathi kodwa ngicabanga ukuthi ke just to be part and parcel mhlawumbe ama characters mhlawumbe esingawabeka up front because manje ube nama backups. Ngathi nje mina kuyi-advantage kulama actor aqhamuka kimi ema-side kuyi-advantage for them. Abasebenza nawo. Lawa engawaplanelanga lutho ngoba ngizokwazi mina ukuthi mhlawumbe ngithumele lawo ma 2 minutes video clip bese ngiyambona ukuthi no le part le yakayishaya mina ngimfuna kule part le kuzokwazi mina ukunginika ukuthi okay leyo ya actor la. Ngicabanga ukuthi ke naleyo yazi ingasebenza. Indlela yama auditions kube ukuthi ke sivulela wonke umuntu noma ngathiwa ukuphi ayenze something azenzele yena bese asithumele asithumelele sizoshiya ilona i-WhatsApp number siba add kwi group bonke lapha bazoba ne-interest so nathi sizokwazi ukuthi thina siyihlalele bengekho sihlale phansi sikwazi ukubona ukuthi okay lona cha une potential I think that is it's gonna be the best. It's gonna be it's save time. Nemali. Because manje masiyobeka i-location khona abantu mhlawumbe abangakhona bengeke bekhona ukufika mhlawumbe they are the best. Okubalekile kama age groups like ama age kufuneka azi ukuthi simele sazi ukuthi iqala ikiphi age sibheke ngelona All right, for the podcast okay singaze silone sigeqa amagoli okunye nokunye siyoqeda behind the scenes. Sibonge kakhulu kini nonke emakhaya lapho sicela ukuthi kena niqhubeke nokusubscribe ku YouTube channel yethu. We are almost close to 100 subscribers okuyiwona esiwadingayo ngendlela isimangaliso ukuze sikhule siphambili. Sacela ukuthi ke niqhubeke nokusubscribe at KQ's Records of Salvation. Ungene nje ku YouTube app yakho eselfonini usearch uthi KQ Records of Salvation, then search, then please press that subscribe button and ubukele nama shows wethu, ulike, ucomment, uphinde futhi ushare uma ngabe unethuba na ku Facebook. Cela nisilandele ikhasi lethu KQ's Records of Salvation, usearch nje yena, then ufollow wena khona na ku TikTok KQ's Records of Salvation, Instagram and Twitter though singekho active kakhulu lapho. We are more active on YouTube, Facebook and TikTok. Siyacela kakhulu noma ningasenzelanga thina anenzele indawo yakithi bantu base Full Crust.
siyanithembisa ukuthi ke ngesize simphoxe konke esikwenzayo sikwenzela for the best of the next generation. Noma ungasezenzeli wena yenzela oza emva kwakho i-generation encane sizama ukwakha la. Siyabonga kakhulu amazwi wakho okugcina. Ngibonga kakhulu ithuba ku KQs kodwa bengifisa ukuvala ngengoma la. Noma kanjani. Okay. Ungagibela phezukwayo as soon as you are ready. Ingoma le inyawupe remake inyawupe ya. Okay, hayi. Aningitshele kwenze njani eMzansi? Sikhala ngento efanayo ngizubuhlungu umsokotho ngiseMpumalanga useNtshonalanga useNyakatho useNingizimu sikhala isililo sifanayo ngizubuhlungu yini leyo inyawupe yenze njani inyawupe yenze njani inyawupe awusitshele abadala labancane inyawupe mawuthi bakhuza bathi awume bagange basikhande bakubize ngompando amanzi okugeza nokuziphatha basakwazi senze njani kulo mhlaba uma siphila kanjena ngokusaba lo mhlaba uyahlaba kuyababa vuka lo kuzosala abadala labancane inyawupe mawuthi bakhuza bathi awume bagange basikhande bakubize ngompando amanzi okugeza nokuziphatha basakwazi senze njani kulo mhlaba uma siphila kanjena ngokusaba lo mhlaba uyahlaba kuyababa vuka lo kuzosala ngizubuhlungu ngale sephenduka imdrebe akithi sebheme inyawupe iyenza abantwana abahluphe bazoqhuma ngeke bakhuza abangakeliva ngeke bahluphe Yawupe uyi-future destroyer Obikuza lenda Maphara sebiza umakoya Senza singalala emakhaya Inuka ama-drug abuser Imona ngithi uyasiyuza Lempila sabo kuyiluza awusaphela sentence ulefakakela leyo please amdali yesithi moya yokuthula sidakela ukukhula impilo uyavutha sokhula kanjani makunje sesitele lokufalweni kodwa soqina ngisho emthandazweni ngoba kunzima lana ezweni impilo zethu sibhele wena isasa lethu liyafiphala ekhangamizo thatha indawo sebenelela nasentsheni lebathi nyawupe ilamaphilisi ibaba angimi ngalokhemisi yezinyama ngaze ngathi sekesi unokulisiphelisa singadidisi abadala labancane inyawupe mawuthi bakhuza bathi awume bagange basikhande bakubize ngompando amanzi okugeza nokuziphatha basakwazi senze njani kulo mhlaba uma siphila kanjena ngokusaba lo mhlaba uyahlaba kuyababa vuka lo kuzosala abadala labancane inyawupe mawuthi bakhuza bathi awume bagange basikhande bakubize ngompando amanzi okugeza nokuziphatha basakwazi senze njani kulo mhlaba uma siphila kanjena ngokusaba lo mhlaba uyahlaba kuyababa vuka lo kuzosala ngizubuhlungu yo suka madoda hayi Tsokotso the legend yo siyabonga kakhulu what a nice performance, a nice song, nice message yo this is one of the best I have ever listened to le ngoma lena ayikazi iphume kwamanje ayikaphumi ngoba ngingasho ngathi sisakhuluma no Segabi ukuthi sibone ukuthi singayikhipha kanjani sizokuya umnikazi wayo ukuthi wasebenza sibonga kakhulu emakhaya ngithemba ukuthi ke nani enjoyile and sacela niqhubeke nokusilandela namanye ama episode ayeza lona beku episode 2 where lona we show esibiza nge The Jesus Loves You part 2 akhona part 1 ukhona uyi audio podcast and this one there is a video elona eqhubekayo okay ngisacela nje ukudlulisa nje kancane nje ukuthi kena ngeke ngichaze ngokuthi kena liqhamukapi le gama leli lithi kena The Jesus Loves You mhlambe abantu abaningi they do not understand maybe bacabanga ukuthi maybe siyashumayela and stuff then abezwa ntshumayela throughout the amalona ama podcast lana I foundation ye studio sethu thina siqhakambisa amandla kaNkuluNkulu
ngakho konke sithi kena kungamandla kaNkuluNkulu. So sithi kena it's the Jesus loves you because ukuhlanganyela nathi ukwazi ukufika la ne studio udeliver whatever lokho ozokudeliver kungamandla kaNkuluNkulu ukuthi uvukile wakhona ukufika uJesu uyakuthanda. Jesus loves you. So yeah, ayikhethi ukuthi kena I podcast it's about what. No, yes. It's just giving the credit uyaye ukuthi kwenzakale konke lokho to umdali. Yes. So yeah, ingakho it is that Jesus loves you and ukuthi naye ahlezi anathi futhi azi ukuthi kena asimkhohla konke esikwenzayo aqhubeka sibusise bonke abafikayo lana impilo zabo zikhombe idirection positive bayibone ishintsha impilo isandla sikaNkuluNkulu sibe ngaphezulu kwabo. Ngiyacabanga ukuthi kena kuyacaciseleka. Then enye ingosi esinayo is your labor matters. Yizo zoyi2 your labor matters. It's all about izinto ezihlangene nabasebenzi. Siyazama ukuthi kena sixoxe ngama legislations siwaqhaze ukuze abantu emisebenzini bakwazi kuba nolwazi ukuthi amalungelo wabo ahamba kanjani nabo futhi kumele bayiphathe kanjani ukuthi umthetho both side ukuthi kena uba lawula kanjani. So that is all about. And if une experience ongathanda ukuthi kena uyindlulise ungavakashela iPodcast yethu emaqondana nomsebenzi mhlambe maybe ukuhlukumezeka noma ukuphatheka kahle just ukuthi kena nje kube nalawo ma experiences. Siyabonga kakhulu. If you want more questions based on whatever we spoke about, please leave your comment on the comment section. Sizolandela yonke i-comment siyokwenza sure ukuthi ke iyaphenduleka. Siyabonga kakhulu. Lona bekuthula size wakaNkabinde. I was your host and ngapha kwezomculo ngingu-King Scorpio, the slow poison TKG and TKG for try to keep going. Sibonga kakhulu ku-Mr. Ndaba aka Mtsokozo ngokuzivakashela. Sicabanga ukuthi kena this is a big turn for ukuthi kena siphakamise indawo yakithi. Sicela nesupport kunina, ningasicindezeli lento asizenzele thina, sizenzela for the place yase Full Crust. So sidinga support. In any way you can support us, please support us. Siyabonga kakhulu. Until another time. Danko.